هم بخیر هاتن سر سران و سر چوان هاتن تماشاوان هجا تگوهری او ایشف جاره کدن بسه پیشبازی نو ببه میوان مالاوه ام بدرن گلو ایشف کی الاستودیو امش بو پیشبازیه آماده یه تب خیر هاتی یونال ناف خیره دابی ماموسته هم دکارن تب کرد و کرمانجی ناس بکن کیه چه کسه جکویه چند سالیه چه کاریدگی از جاگر یمه افسه سالن لملت یدیجنم beşa civaknasiye dokunum. Ha tu doktor şagirdi Beli lezange. beli beşa civaknasiye dokunum. Vakiden Tu ji welatekî sar çûye ciyekî germ. Çawa ye? pir em bêjin ferq tune lê îlam hewa nebe jî vakiden hinekî mirov xeribiyê dikişîne. Ferqî heye ne were? Helbet welatê mirov ji de em jî tam Yani wextagim ji welat qesta min bajar guheriye. Taliya Talîl Kurdistanê ye. Belê wisa helbet. Ji hevalan re serkeftinê dixwazim. Te berê temaşe kirî bername me? Helbet me dişopand. Nihat tu çi difikirî ji bo kî tê em ji wan dipirsin bi te wê kî bibe finalîst? Bi min yani hinekî jî biçekî şans jî divê yani vir da buton jî giring e. Yani pirsên wisa pir dijwar nîn lê buton. Mesela butonê? Belê hinekî. Tamam netirsin qet ji butonê netirsin. Wexta çavê we lemba sor be. Dema ku lemba sor pêket xemnîne. Piştre ji xwe dem heye. Serkeftin ji bo te? Spas. Semiha em te jî nas bikin. بله از دبم 28 ساله دی Dibi 28. Hinne wî. نبومه البوتن انترناشونال دخبتم در هنریا ویدیو یاندکم Tu ji kî? و جشر نخیمه Şirnexê. اره Kî jan navça Şirnexê? گوندی کمالی گردای شرنخه بخواه سر ریا قلابان Serya Qlaban. Goyîtî heye? ناگوین لامروه یکن Ha hûn mirovê hevdûne. اره بله Ser sera ser çavara. Te berê temaşe kirî bername? tabii elbet متوجه Heyecan, kelecan. هناك هيا Neki? Wala ne wek male ye. Çi bikim yani piştavan ma nahûn ji mir yek ji we were biraz her mur ez jî kelecan. Başa bote serkeftin em her encem havalê xwe Mehmet. Mehmet jî xêratiye. Navxerê davî mamoste. Nas bikin. Navim jî Mehmet, eş pasûra Amedê me. Erê. 30 salî me karê parêzeriyê dikim li Baroya Amedê. Belê. Bi rastî demam serî lê da min xwast ku bernameyeka kurdewarî bû bala min kişan. Belê. Ji bilî min xwast ez serî lê bidim û ez hatim ez pir kêfxweşim bi Parêzerekî ciwan hat bu finalîst yani. Hevalê min e mamoste Mehmet. Em bevra jî xebata dikin Komîsyona Zimanê Kurdî de. Saet xweş. Şevala re jî serkeftin. Te jî temaşe kiriye? Belê Ne min were? temaşe kiriye. Kelejaniya wê heye xuya ye. Rastê kelejaniya wê hinkî heye me got em sohbetê biçekî bikin dibe ku ew kelecanî Na sermara na bibe. beşayeke hûnê kelecaniyê ser xwe bavêjin 5% hêsan û ew ê derbas be. Qet xema nexwin yani bira ev kelecaniya we nebe demotiveya we ji bo beşên pêş. Baş e? Heya ji min tê zê hewl bidim di beşayeke min kelecaniya we gişî ser we bavêjim. Hûn amade ne? Belê. Amade. Baş e? Gel ku temaşevanên me jî li malê xwe amade bin. Te guherê dest pê bikin. İja berî ku em dest beşayekem bikin hez dikin ez bi Kurd û Kurmancî rêgezên bername bînim bîra we. Hûn zanin ji çar beşan pêktê, angoş çar etaban pêktê di her beşê de 5% me hene. Dawiya beşa yekemîn û duyemîn, xta beşa yekem û duyem bi hev re li ser hevdû qediyan, pirsên sedî sed hene. Pirsên sedî sed em ji we re dihêlin ku hûn bixwazin em ji we dipirsin. Çima rîska wê heye û an jî avantaja wê heye. Ku hûn rast bibersivînin puanê we dibin, du qat puanê we beşê, ku hûn xelet bibersivînin puanê we nîvco dibin. Mafê we sê cara bersivê heye di pirsên sedî sed de. û di beşa finalê de mafê we ye du jokeran heye ku em hatin beşa finalê zêdîsê bînim bîra we gelek cara pêşbazên me di beşa finalê de mafê xwe jokerê ji bîr dikin. Mafekî we heye ku hûn pirsê bidin guhertin bi 5000 puan, 5000 puanê we ji we digirin, karin pirseke din ji we bipirsin. Na hûn dibên ez kêm zêde dizanim navbera vebijêrka de mame, vebijêrkekê bi 2500 puana em dikarin jê bibin, vebijêrkek xelet. Hûn hîn jî di nava erênayê de ne û puanê we jî têra we dikin, hûn bixwazin vebijêrkeke din jî jê dibin, dîsa bi 2500 puan ji xwe dimînin du vebijêrk. İja em bêjin beşa finalê bi dawî bû, puanê we nêzî hevin, ger ku hûn sedî sed mafê we hebû hûn bilîzin û ew ê rewşa finalîst ew ê biguhere, em pirsên sedî sed ji we dikin. Lê na de encama finalê de ji xwe kesek ji we bi firê ketibe û pêdiviya pirsên sedî sed nemabe,
ادی کسک دبه فینالیسته و هفته یا فینالیستا و هفته او اوه ده هفته یا چهارم ده دبه شا فینالا مهده بلیزه هيا برسك ليتني جوار رجامن بالدار بن جبو لمبيا سور دماكو من دا قداند كو هينجي لمبه بينه كتبه بلينه كني جارنا دبكو ام بيجن ثانيه يا سالسل درنجي وره يعني جبو ريفرنس لمبيه دا دقده ولمبه بيدك اللي تقز بيل بوتونيكن باشا باشه ماما كلا جانيجي نما قديا تمام برنامه بداوي بو ام درباسی پیش بازی خود بن تگوهره بشا یکمین دست پیدا کرد جبو بشا یکمین بلا پرسامیا یکمین ب سولات قلب به توی بچی باکی A. گوشکار B. نجار C. حفجار D. مختار سمیحا ما وصل ببير ياربون Solomon صولة قلبته بچباكي از پرنا باورم لاز ببیجم به تقويري بله سامي هادي بيجا ب نجار يلو راسته انا گوشکار جد تقويري دي شو چو تمام ايه باشه. تقويري ما خاب غلط بو ممت ماساته فيكتي ما في برسيفي يتيه مامۆستا مختار نینە هەفت چار ژینەبە تەخمینامێ ئابە تقويري اره ممت دي بيجا ا گوشكار يلو راسته انا ساعات باش دوزك وزن قتيج كلا جانيه ما وصل اره باور نورت اره تعجله كر 5% دسبيكي جبركو هيسانن بقشتي هيسانن جارنا دبكو تدي مروف نزاني باجي لي 30 ثانيه وهي قد نحوجيهن بالذين جبركو بشتيكو من برسيتا جو اري وجو اري خلاص باشه بگرمینه باشه جبر هون دكارن د ثانيه داوي دجي برسف بدن يعني طب 0 جي هون كارن برسف بدن وي ما في و هي اريتش مون بيل بوتون ناگن بندا چه دمينن كلا جاني وانت خلاص بكنت نقود خلاص نقوم لكن خلاص كده ولا باجي شخو هاتو باز باورم قد عندنا امر شخو لم باجي تي باشه ام درباسی پرسا خویا دویمین جبو کو کلا جانا و بچا نجبو برنامه گر کو تماشا باین مجل بندا پرسبن جبو بشا یکمین بلا پرسا میا دویمین ب کی جانته جهه والا دست قریج پی قریج همو بما نقطه 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 A. Sabun reş B. Sabun peş C. Sabun bej D. Sabun çeş Mehmet صابون رش صابون پیش صابون چش مامۆستا ئا صابون رش Degwere اره Mehmet de beje A. Sabun reş Gelo raste anna مخابن نراس بو سميها ماساته وكتيه ما في برسيفيه تيه تستقريش بخريش همو بما صابون بيش 10 ثانيه تمانه خيط الدمجي هبه بلا جابت Degwere من قد اره سميها دي بلا جابت Gelo raste anna مخابن غلط بو وما ساتشي فينا كتونال جبر كوتا يا زوبي لكريه يانا انا ما في برسيفيه تبو اي بوكي جامبو واينا او صابون پیش ام بنرنجلو دس قريش بي قريش حمو بما چه برسوا راست چه بو صابون پیش يعني ري هستان لمروف جبر و بجير كان بي دخابه خوشه خوشیه و برنامه اوه هنزان لی خوزی ماساته جی وکتا یاو ما بالا تعجله خدا پرسی لامبه ننیری جبروی تمام دیسا بینیم بیراوه بالا برسه خو باوی بدن مدزانو بود. بالا خو ندم پرسه بالا خو بدن ترسه یعنی لمبه لمبه و بسرخینه لەمبەش بوویمە ترسە مامۆستا نەسا يعني لمبه گرینگه اره
ji ber ku buton divê bername de di te goerê de belkî we çixwe temaşe kiriye buton pir bikerte ku mirov pêl butonê kiribe baş e ji bo wê heya ji destê we tê pêl butonêkin ji xwe dema we heye hûn bifikirin ya jî hevalê we ji xwe şaş bersiv da hûn ê bersiv bidin ger ku hûn amade bin em ê derbasî pirsa xwe ya sêyemîn bibin ji bo beşa yekemîn bila pirsa me ya sêyemîn B li gor baweriyên Kurdan ên dêrîn dinya li ser qiloçê kîjan ye? A. Masîlok B. Marmasî C. Gamasî D. Semasî Mehmet Mamoste gori ve gamasi. te goyerê Erê. Mehmet dibêje C. Gamasî gelo rast e an ne Saet xweş te pîroz dikim baş e ku dinya ne ser qiloçê Gamasî Em zarokun tim dest kirin digotin serpişta gamasiye. ser pişta wê ye ser qiloçê wê ye Saet xweş te pîroz dikim em li zabeza derbasî pirsa xwe ya çarem bibin da ku kelejaniya we nemîne van beş qediya lê hîn kelejaniya we neçûye a ku ji vir xuya dike ew e rehet bin pirsên hêsan û hewl bidin zû pêl butonêkin ger ku temaşevanên me jî li malê xwe amade bin ji bo beşa yekemîn bila pirsa me ya çaremîn B Kîjan navê xwarinekê ye A. Serconî B. Serbijêr B. C. Serbizîv D. Serbizêr Mehmet Serconî nîn ez bawerim. Serbijêr jî nebe. Mamoste navbera te û C'yê da mame. Ew çaxê divê tu yekê bêjî Ez ê bêjim C. Serbizîv. Te goyerê Erê. Mehmet dibêje C. Serbizîv gelo rast e an ne Mixabin xelet bû ûnal masa te veketî mafê bersivê yê tê ye بله yani Serconi yani serbejir, serbisir. Dema te jî diçe 5 A. saniye te Serconî. mane Te goyerê Bele. Ünal dibêje A. Serconî gelo rast e an ne Mixabin maf xelet bû Semîha masa te veketî mafê bersivê yê tê ye Ah. Yeni bernameyin di hesantır bulursun. Bele persin nefır dijwar. Az bejim serbizir. Bila serbizir Te bir. goyerê Bele. Semîha dibêje D. Serbizêr gelo rast e an ne Saet xweş We bîstî bû berê navê serbizêrê Ne. Ser û pê me bîstim û ew jî têkildarî wî ye gelo. Em jid bejin serbidew heye. Serbisir. We karî bû yê dinê ji xwe li bêjingê xistana ji ber wê zehmet bûn li gora bernamê dinê Gori yet dine Ligori bernameyin din yani beş awul persin ve dijwar bun yani wej temaşa kiribe. Bizanet. Sêwe Digo herkes û şensê xwe ne wisa taliya talî vêra bernameyeke pêşbaziyê ye mirov nizane wê ji kêre çi bê Ê em hatin pirsa xwe ya dawî ya beşa yekem hûn amade ne Belê. Êdî ev beş bi dawî dibe Ger ku hûn jî li malê xwe amade bin ji bo beşa yekemîn bila pirsa me ya pêncemîn B Kîjan bajarê me yê dîrokî dibin bendavê de hatiye hiştin A. Herran B. Xelfetî C. Hewag D. Berecu Semîha herran yon xelfetî. Ekşwana. Ez dibêjim. gelo kîjan Oh. Tu çûbû wan dernavê dibîra te dimîne dem jî diçe Erez
او از دبیجم هر بلا خلفتي به دقويري سميحة دبيجة ب خلفتي قالوا راسته أنا پیروز دکم ساعت خوش ناو اری نایده مال لیو که هون چوبه وش خود دیتیه کو یا رح از زنی من رحای از ناوان تبله هبدکم بچکیش برهنده اره لی دیسا دکیلیا داویه ده خوش بو منوره که باش بو بشه که من قدیه ها ام بنرن قالوا هركه كم بواني وهنا نظام كم بواني وهنا بواني وهندك نزين قي ام بنرن ده انجام بشه كم ده هركه كم بوانين مهنا ينال صفر جبلك وقت برسفت نبو سميها 2500 وممت جي 3000 بواني خوهيه يجا حيا بشا فينال يجي هيك ببوانا نخابن ورا بيجم نوري جارنا ده بشا فينال ده برسا داويده روش دكاره سرو بم بيجي بالكو بشا فينال هر بوانك 10000 قشا راس برسف بده اشترى 5000 بوان وندكارن جيري ورين سري غوفندي بكشينن بفريك هبن يا دش خد نافرا بشايه كم وديام دن ها برسنت سدي ستنن ام راست درباسي بشا دويام دبن بيشتي كو بشا دويام قديا ايجاد كهيه برسنت سدي سد هنا قد مورالي خخر انا كهاونال ايكو صفر چونه فينال برن ها اشترى بيجم اري وك بشنسيه كبرا قوس انرجيك نيجاتيف نينا باته باشه ونامدنه بله وگر کو تماشاین مجل مال خو آماده بن جبو بشادو یمین دگوره بشادو یمین دست بدگه جبو بشادو یمین بلا پرسامیا یکمین ب هلبستمان نافدار اکو بشتاری هیمدانینا قصر اسحاق باشابویه و دعا کریه کی جانه آ فقیه ایران ب اسماعیل بازیدی C. Mele Mahmud Bazdi D. Ahmed Khani Ünal Ez ê termînî bibêjim yani terkez bersiva vê nizanim. Helbestvanê navdarê ku beşdarî danîna qesra hîsa xweşe bûye û takiriye kişane Mele Mahmudê Bazidî. Degwere Erê. Ünal dibêje C. Mele Mahmud Bazidi Gelo rast e Anna مخابن غلط بو سميها ماساتا في كتي ما في برس في جيتي اجبركو قصر إسحاق باشا احمد خاني لقالي لكن از دبيجم احمد خاني ده دغوري بله. سميها دبيجه ده احمد خاني قالوا راسته انا پیروز دکم ساعت خوش مثلا ناوی بازی ده مرو پی Hele tu sen mi got dibe ku ew nere Erê, wisa erê. hîsan nere ji ber wê. این بشاد یمینه یا Belê. جبروي ايش ايش خو يات كون هاد دوفه بجير كبانا يات نافرا احمدي خاني ياجي Belê. بازي ده نافرا ودا مابا بله. جبر كو تربا احمدي خاني ده پیروز دکم و پرسه پوان به سمیها دا قدنش کرین امی در باسی پرسا خویا دیمین ببینج بو بشاد دیمین آماده نه Belê. گر که هونجی آماده بن جبو بشاد دیمین بلا پرسا میا دیمین ب ناوندا میرگه ها سورانه کی جانه A. شنگال B. زاخو C. بازیت D. رواندس ممت Amosta mergeha soranê ez bawerim ji Rojhilatê Kurdistanê ve Azit li Başûr Bakur dimîne Şengal navbera Rojava û Başûr da Zaxo jî li Başûr dimîne ez bêjim de rewandis. تگوهره Erê. ممت دبیجه D. رواندس گلو راسته آنا ساعت خوش دبیروز دکم پشتی شیروهیان برسوا راست جی خوش دبه یعنی نوره چارنا پشتی چارنا مروف شیروه دکه و جا مروف تشتکی فرق نکرده و بجیر کاده مروف دچه یا شش برسیف ده مروف البرد که لی بوی رنگی جی خوشه وقتا برسف نتر تخمینه به
Nefsim keleceğine tabi vecne Musa. Ne keleceğim tine Bra. bu sana. Tamam. Öyle bir. Ha tamam. Keleceğim. Yani tüzbe mizacamın Musa. Tüne be moral ne usana? Ne xeyr, Tamam ne, başa. Bra moralete xırane bu ve xemline. Ne probleme. Karım benim yani gişi bersi var bidim de. Hun amade bin u ger ku hun jibo pırsı amade bin jibo beşa düyemin bila pırsamaya seyemin B. Keyeye urartuyan eku joya şamiran an şahmaran daya çekirine. A. Sarduri B. Menua C. İşpuini D. Argişti. Mehmet. Mamoste ve perseda براستی نزانم برسف کیشانه Teşkort tahmine kevke. ازش خورا تخمین heye. بکم Keyeye urartuyan. تخمینم من منو آی نبه سازه دناوا ده هر ماموسته راستی ساردوری نزیمته همان نظام شما Nizanım. شقا کردن بیجم او در که وزه Del berkevin. Peki, berkevin. Hemecil berkevin. U 10 saniye temane. بروی از بیجم آ ساردوری برکه برنکه Tego ere. Ere. Mehmet dibeja a sardur. Gelo raste. Anna. مخابن غلط بو سميها ما ستفكت ما في برسفيجي تي ايش تخمين بك اخوياي از تخمین از دبیجم گلو من دیروکو آنجی کردستان در ناوه گوسا بهستیه از دبیجم منوا تقولي بله سميها دبيجا ب منوا قالوا راسته انا پیروز دکم منوا حساب کی شاش برسه ده چه بردسته سميها باشه مجارم بفي رنگی هنه کی سپسیفیک وقتا مروف تایبت لکولی نکربه بگومان ناو دی بیرا مروف ده دکارن نره نمینن یا جار جارا مروف خونده به جاره که بنهشته تشتکه وسام. بنهشته دمینه تخمین هذا که جارنا ناف قد ناهل مروف تخمین جی بگه نوره راستی نداد بیرامش بروی میجی غلط پرسیده جاجبوه مروف پیشی یا دل خو بجا باشه هم گو پاشه درنه از خمگیم کی هاتیه ور پیشی کی جان هاته به سر زمان وان او گوتنه کتبه دلوان لی نل خساره بونه گر که هون آماده بنه می در باسی پرسا خویا چارمین ببین جبو و بشه آماده نه؟ بله بله و چاقه جبو بشه دو یمین بلا پرسا میا چارمین ب کی جان جوره یکی بارانه یه آ اوری ب باوی ج تاوی د تاوی ممت آموسته اوری نین از باورم باوی جینینه تاوی آن تاوی جوان هر دیگه که تخمینم موسال بیرام دامایه تاوی و تاوی جانا بابو کلمت گفتن تاوی از نشاش ناله کیسال پشیم دامایه بروی از بیجم ده تاوی تگو اره اره ممت بیجه د تاوی گلو راسته آنا ساعت خوش نه ولی من بابو کلی مره وقتاش مرر تشت گوته بین دمینت بیرا مره ده شو اجیل گند مزین بومش بروی بیرام دامایه دبیت تاوه و در باس به نه ولی تاوه که تی راسته. باران درشینه و پشتی دشه باران کاسا گرجی دباره و تشه تاوه سیده در و عوریش خواه عوره باوی Tabii. تشتكي دنا مروف وقتا بعد كهذا لاشه مره و تاويجي مروف دما تاگرت به ایجا جبوه پر گرینگه کو د پرسن به وی رنگی پرسن چاندی ده آوانتاژن کو مروف لگوند جیابه و یا جی مروف لجم کالو کو پیریکه خو مزم بو به آوانتاژن پرسن چاندی پر زیاده ترن دبن بس. هشه مره ده
çava derket bersif İja davi demar lukent dezavantajên mixabin zarokên bajêrin ku kakî ew ê kî neviyê xwe re zarokê xwe re li bajêr re wê bêje welet wana tavên baranî ne were Canat gotin bayê pêşîn, bayê paşîn. rast e ji ber wê girîng e bîrê ev e yanî a ku bîrê zindî dihêle mevser piya dihêle yek jê jî ev e bi vî awayî em ê derbasî pirsa xwe ya dawî bibin û ev beşî xelas û ev beşî bi dawî kir Ünal buton lênagre. ere kuro kî de wisa dibe ji xwe dibe şen pêşî dibên buton ez bê butona min naxe bide na li ber xwe bide dereng dimînî ji bo butonê dereng dimîne dikare lestir bike ji ber ku piraniya van pirsan ez bawerim miştere jî hatibana tê bersiv bidaya ji bo ku hinekî puanê te jî komî ser evdî û bibin ger ku amade bin em ê derbasî pirsa xwe ya pêncem bibin ji bo vê beşê wê çaxê ji bo beşa duyemîn bila pirsa me ya pêncemîn B Kîjan bûyereke kîmyayî ye A. Tewandina hesin B. Xerabûna malikê C. Xerabûna hêkê D. Xerabûna holîkê Ünal Kişan bu yereke kimyayı ye. Erê Buna holke. Herabuna heke. De gu erê Erê. Ünal dibêje C. Xerabûna hêkê gelo rast e anna Saat xweş te pîroz dikim qenebit ne wisa bersiv bira were Belkî rûyê te dikene Baş e ev beşî qediya Yani wisa pir deng pir ji we naye wisa kinkî pir aramin lê beş wisa lezabeza diçin em bilerin de encama beşa duyem de herkê çend puanên me hene Ünal 3000 puan, Semiha bû 5500 puan û Mehmet dike bi firê keve 9000 puanê xwe hene. Ez tiştekî bipirsim. Gava mesela kesekî nezane û tê gel min wê derê Na puanê we kêmtir e. Kêm. Erê, Tamam. Okey. erê. Puan kêmtir. Fark yok. Ew pênc ji bo wê tên E çêna bi divê wisa be ne were? Erê. Şikayekî çûye ya. Wek edalet jî divê bi vî rengî be. Yani qet guh nedin van puana ji ber wê ji aneka pirsên sedî sed tê ne were hûn dikarin puan dikarin van puanê xwe niha bikin du qat Beli. û şaş bersiv bidin wê nîvco bibin. Ev jî biçekî şans e yani. Berse ku bizanin. Kam binêrene êdî ji xwe rîsk e ve pirsên sedî sed wek kumarê ne ya herro ya merro. İja pirsên ku hûn zanî bin ji xwe li we rast bên xwedî şens bin hinekî çawa yê şensê ve çawa yê. Di jiyanê de tu jêla şensê ve çawa yê. Yani normal yani nikarim bibêjim bi şansım jî ne be şansım jî. Semiha tu? Ez berê bir şanstır bu. Berê çiqas berê çend sal berê. Ve 3-4 salên dawiyê hinekî şansê min kêm bûye. Na ya nana bira ev bername ji te re şans bîne. Hevît Mehmet ête çawa yê? Mamoste li gorî bûyaran şansên bijî digehere. Tu ber Berê- tiştên bi vî rengî o dema pêşbaziya tiştekî hebe çawa yê? Pêşbaziyadan ez diceribînim ez jî nizanim ez jî ka çawa bibe ez jî merak dikim. Yani zarokatiye wexta hûn diketin pêşbaziyeke çawa hûn? Yani şansê min ji sedî heştê wan heye yani. O tu pir bi şense heyran. Sedî heştê şensê te hebe çi dixwazîne? Divê tu nebûnê de. Em ê derbasî pirsên sedî sed dibin lê berî em derbas bibin yek bi yek ez ê bipirsim ji ber ku buton tune ye, dem jî tune ye. Yek bi yek ez ê pirskim. Ünal tu pirsa sedî sed dixwazî anna. Beli dixwazim. Dixwazî? Beli. Ünal tu amade yî ji bo pirsa sedî sed. Amade me. Buton tune rehet be. Kerem kete digo buton vay buton tune ye. Bu tontine mamoste hinek jî ve carê jî şans evlês. Na rahat be. Rahat be. Ji bo Ünal bila pirsa me ya sedî sed B. Hem navê mehekê ye hem jî navê stêrkekê ye. A. Gelawêj B. İlon C. Kewçêr D. Mijdar A gelaweş. Te guherê Erê. ji ber ku te derhal bersiv da min pirsî. Beli. Wexta ku em divan pirsa de ji ber ku dem tune ye em zû zû nabêjin. Te guherê lê ji ber ku te rast bersiv da. Te guherê Erê. Ünal dibêje A. Gelawêj gelo rast e anna.
ده پیروز دکم ساعت خوش ایجاد ورده تو شانس بود te bersiv dizanî bû Şans. Pirsek- Bersiv dizanı bu. pirsek hêsan Gerçi hêsan bu. Ne var? var? ji kê rahatî baz bawerî ji xwe Belî, bersiv bidaya te pîroz dikim puanê te bû duqat erê baş e em ê herin cem Semiha tu pirsa sedî sed dixwazî an ji ber ku hûn nexwazin em napirsin ne mecbûrî ye دخوازم dixwazî البته tamam ji ber ku kî gelek cara hinek wek taktik naxwazin li hinek tên dibêne hatime pêşbaziyê çawa naxwazim hemû pirs bila werin hefta borî hevalekî digo xweziya û digo me pirsên finalê yên sedî sed jî dîtîba digo min got çima ku ne ji bo ev serkevim goş xwe panê min din gobira temaşevanê me pirs bidîtana îjar ger ku Semiha amade be bila ji bo Semiha pirsa me ya sedî sed bê hem navê kulîlkekê ye hem jî navê cûreyekî baranê A. Bihar xêr B. Payîz xêr C. Payîz çêr D. Havîn xêr bêhna xwe keserek kişan Semiha ecele neke dem tune ye ger ku tu xelet bersiv bidî mafê te dîsa heye tu bersiv bidî tu xelet bersiv bidî dîsa mafê te heye tu bersiv اما از برسیون ها بدم پوانه منه جه بچیت نه و یا شاش puanê به te nîvco dibin paşê dîsa nîvco dibin lê ku tu şaş bersiv bidî û paşê rast bersiv bidî puanê te tên jê xwe berê یا پاییز خیر ناوه پرتوکیا که بو خوازم بخواندیم tu li gund mezin bûyî an na ارز لگوند مزون بو fêm mabet bin hişê te diweçaxê پاییز چر از دبیجم پاییز خیر جبر کاو تشتکا هری نزیک من بهستیه لهاوین خیر پاییز چر هاوین خیر مفنه بهستینه te goyerê اره از Semiha dibêje B payîz xêr gelo rast e an na saet xweş te pîroz dikim yani dengê diya min niha diguhê mi de ya bê îstîsna 12 sala li gund mame li gund jiya me hema bêje her sal ev peyv min bi xwe bihîstiye Kişan Gund. li Qoserê li Mêrdînê digo ev got payîz xêr îca ame keyavê digo ev payîz xêr ke li cem digotin payîz xêr ke Biçek ji baran payîz hinekî ev jî. îca ew te dî wextekî wê heye Belî. dibe vêya payîz xêr ke em hatin cem Mehmet Mehmet tu Hevala pirsa sedî sed dixwazî an na hevala xwestiye divê ez jî bixwazim. û ku wan nexwesta tê nexwesta ya min ê ji belkî bixwasta ji ber ku temaşevanê me jî bidîtin navê pirsahanê. Me ew merak bi wan re her diya jî nemaya. puanê xwe kirin du qat êdî mecbûrî bixwazî Erê mecbûr me jî bixwazim ji ber wê ez jî pirsa ji sedî sed dixwazim. baş ew çaxê em ji bo hevalê xwe Mehmet pirsa sedî sed dixwazin bila pirsa sedî sed B hem navê ajalekî ye hem jî navê teneyên berfê A. Kusî B. Jûjî C. Kulî D. Kankulîlk Mamoste vê bersivê li gorî xwe dizanim. Ji ber ku ez gund mezin bûme. ka vay Kusî nîne. gundî bûyîna te îro pir bikere hat. Gundî bûyîna me kêrî mi bê îro. Yani li gund mezin bûn gotu bu avantaj Berfê e. cana digotin berfê weka kulî dayekê. Wek kulî yanî. Ji ber wê ez jî bêjim C kulî. Te goyerê Erê. Mehmet dibêje C kulî gelo rast e an na saet xweş te pîroz dikim dîsa bîra te yî çandî bi te da xidinçkirin ne were peyva kulî ez jî pir jê hez dikim peyvek pir wêjeyî jî di helbesta de jî gelek cara tê bikaranîn dibên kuliyên berfê ne were ê pir xweş sê pirsên sedî sed û sê bersivên rast xweş e em binerin de encama pirsên sedî sed de niha herkê çend puanên me hene Ünal bû 6000 Semiha bû 11000 û Mehmet jî bû 18000 xweş in
puanê we hema nezî hevin. Yani yên Ünal Mirod beqê hindikin lê ne hindikin. Çima ji ber ku di pirsên sedî sed de rewş dikare biguhere. İja di beşên mesela min em hatin beşa sêyemîn piştî beşa sêyemîn dîsa pirsên sedî sed hene li wir puanên wey beşa sisiya tenê ya dibe du qat ya dibe nîvco dibe. Yani van puanê wan heyî bandor nabin. We di wê beşê de çend puan sten dibin ew puan dibin an du qat an jî nevî dibin. Bila haya we ji vêya hebe carna pêşbazên me dibên qeyniha puanê wan giş nîvco dibin pirsê naxwazin. Bitirsin ya jî dibên û puanê wê giş bibin du qat dîsa dixwazin û bila haya we ji wê hebe. İja niha em hatin beşa xwe sêyemîn taybetmendiya beşa sêyemîn hûn dizanin. Em ê li dengekî gudarî bikin. Wê deng bê. Piştî deng hat ez ê pirsê bipirsim ve bijêrika bixwînim. Yani deng çawa qediya wexta min got bila pirs bê hûn pêl butona nekin. Erê sakîn bin. Hûn amade ne? Belê. Amade ne? Ger ku temaşevayên me jî li malên xwe amade bin, te guherê beşa sêyemîn dest pê dikin. Ji bo beşa sêyemîn û pirsa yekemîn bila dengê me bê. Ji bo beşa sêyemîn bila pirsa me ya yekemîn bê. Vê strana ku hûn ji dengê ciwan heco guhdar dikin a kîjan helbesvanî ye. A. Rojen Barnas B. Cegerxwîn C. Memronga D. Berkem Bere. Semiha? Belê. Neya berkem bere he. Cegerxwîn jî ez dibêjim nîne. Biçekî ez xwe nêzîkî Rojen Barnas dibînim. Biçekî sankî tarza Rojen Barnasa. Ez gelek hejbê stranê jî dikîme lê. Bawerim ez dibêjim a Rojen Barnas. Te guherê Yek dakika. sî saniyê te ne guherê. Belê ez dibêjim a Rojen Barnas. Te guherê Belê. Semiha dibêje a Rojen Barnas. Gelo rast e an na. Saat xweş te pîroz dikim. Ku maya dibin şêtê de. Mesela ji ber ku sira sibê ne tenê wek em bêjin ku ciwan heco distira bi navê Rojen Barnas jî tedî pir dihat nasîn. Ji ber wê te pîroz dikim. Saat xweş. We gudarî kiribû ev stran? Belê belê. Min bi xwe jî min ê texmînî bota Rojen Barnas. Mehmet te jî gudarî Xwe kiribû? hunermendê herî ku jê hest dikim ciwan heco ye. Ev strana wî jî zav jê hest dikim dema zanîngehê jî min pir guhdarî dikir. Lê bersiv bi rastî Cegerxwîn ji min re nêzik got. Wa. He. Ji ber ku pir Pir helbestê jî helbestê çêkirine Cegerxwîn lê ê Rojen Barnas ber jî wê. yani ciwan helbestên rojen ne tenê ev wekî din jî hene yê ku kirine müzik. Saet xweş. Spas. Sira sibê û ciwan heco puan bi te da qezenç Gelek kirin. baş. Hûn amade ne ji bo pirsa duyemîn? Amade Erê. ne? Baş e û dengê we vay vebûye tamam. Ger ku temaşevayên me jî amade bin ji bo beşa sêyemîn bila pirsa me ya duyemîn bê. Kîjan têgiheke rêzimanî ye? A. Dengdêr B. Dengbêj C. Dengdan D. Dengbir. Mehmet? Mamoste tîpên dengdêr û dengdar hene. Dengbêj ne biharîne be. Ez bêjim A dengdêr. Te guherê? Erê. Mehmet dibêje A. Dengdêr. Gelo rast e an na. Saat
saat baş te piroz dikim. Ne var? Tipen dengder u tipen dengdar hene dengder peyveke tegeheke rezmani bu. Saat xoş un xoş diçin. Em binerin la xuyay beşa finale u ne berxwedanek tekoşinek xoş bikin li hemberî. Hevdû. ما حش بوتون ناكر يا Çawa? ما حش بوتون ناكر مسألة بوتون Wa, eyvallah. Yani dedi her ber gelek kestin de ben xwazî buton tune bale formata ve bername buton heye. Hene dedi bername be buton jî hene yek kesin bi doretin li ev bername ji ber ku formata ve be buton ريش heye. خد بيتر كلاجانا قاد Erê درجة دراسة لي xwe divir de avantaj dedi te mesela butoni. Ji ber wê formata bernamaya me bir rengi yani. Belki مستناج بوتون حز نکر Wa. Hevalin me rejiye denkte ve belki ji bo sezonên pêş û bernameyên pêşbaziyê yên bê buton çekin. Ne? Ez jî jiyê bên buton hez dikim. Lê ê buton jî hekelecanek dineyê ha. Tiştekî dineyê ne var? Mirov dibe ah mizanî bû wallahi ku min pêl butonê kiriba. Ne var? ريش خد حيفة بويت إجبار Yani beşa beriya veya de finale de agidek agmece dugu agide duyemin doğru ne da keseki. Ne kes bel butonek. نه Na kes be penç pırs her penç pırsa yüpel butonekir. ما مستقی دسته و سر بتونه Na رانه دسته و سر رانه ne که kes beleki. U ne heşt de dedi jiber ku mafşi derbasi havale edin nabın ya mafe bersive. Kuşaş bersive da jî jibo yine problem bu. U saçu bu finalist. Yani yeki pelekir ba bersive da baya ve ravşa finale bu her ya. Jiber be buton gringe haya vaje hebe. U yine am dişin şu beşa finale. Hon jibo pırsa seyem amade ne? بله Ve çağı jibo beşa seyemin bila pırsa meya seyemin B. Rejeya gaza azote ya da atmosfera cihanê de hissedî çend e? A. 78 B. 88 C. 68 D. 58 Semiha أس برسين زانم دور خاتمن يادي تبلا بهادي dem heye 6 saniyede hevun. Him dem heye. أما بتشتغل Rejeya gaza azote ya da atmosfera cihanê de hissedî çend e? غازا أزوتي Gel o azot hissedî çend heye de atmosferi de. وكو حفتي Dibistana وحشت pir ب bîstiye. شوا Mugo mel dibistana pir bîstiye. أري برسكا أيوة جالك هاتيا بهيستن هاتيا كوي مجاز Ya hewl bide bank Bersiz ke. Har becabe. diska xwe bank ke. أز Ji bîra xwe حفتي وحشت hewl bide bîne bîra xwe. Bila bin hişê te alîkariya te bike û 10 saniye te mane. أز دي بيجم حفتي وحشت Te goerê بله Semî hadi bêje aş sedî heftê û heşt. Gel o rast e an na. Saat baş min got gazî bin hişê Ere, ere, ne var? 21 jî oksijeneş xwe û ya mayî jî Ya mayî jî. yendine ne. Saat xweş. سباس Yani ev teqqez bin hiş bi mirov dide. أريد gotin de ya. أري راستا Yani te ne mümkün bi ku te çend salên dawî çûbe hela gel ol newsa de atmosferê de çiqas rejeyeke çende azot heye lê ew zanînên bin hiş di bernameyên bi vî rengî de ku dem jî tune bin bêtir alîkariya me re dikin. İja ji xwe demam çûn beşa finalê hûn ê bêtir gazî zanînên xwe bin hiş kin ji ber ku dem zaten li wir tune ye. Hûn amade bin em ê derbasî pirsa xwe çarem bibin. آماده نه آمادنه باشه گر کو تماشاوین مجی به همو کل جانیای لبندا پرسیبن جبو بشا سیم بلا پرسامیا چارمین ب لباکوره کردستان و ترکیه رژیا انفلاسیونا سالانه دمها ربندانه جسدی چند بو هین نهاتیه هم بباره A 58.6 tune, B 48.6 tune, C 38.6 tune, D 28.6 tune. Mehmet, یا سالانه زنه شاش dimma har rebendane de.
مامۆستا از چلێ. من شاش بم سەدی 48 خولک 69 هەبوو وسا تێبیرا من دیارەتی داوی بێزێش بپرسم تە گوێرێ مامۆستا یا ساڵانە یا مەهانە فهمی کرد ڕێژەیە ئەنفلاسیۆنە ساڵانە لێ مەها ڕێبەندانێدا جبەر کو مەه بە مەه 48 بیرا من دایە من شاش بم بەکو ئەو بێژی هەت بێژم بە مامۆستا تە گوێرێ ئەرێ مەمەد دبێژە بە 48.69 گەلو ڕاستە ئاننا ساعت خوش ما ممکنه دبن هشته مرۆڤ دە نەمینە نەوەڕێ ڕقەمەکە و سەد بیرا مدا ماوە مامۆستا جبر کو نها مخابن ل ترکیه و ل باکوره کردستان گل ایدی داکتیه کوچه و کولانان جبر نزانم فاتوره ور چی قاسته احتمال اک مزن belki برنامه یک دن امجی اوسا بلند بکن نه ورین بجن فاتوره ام نکارم فاتوره جیران ای ساعت خوش ته پیروز دکم سپاس مامۆستا ام هاتن پرسا پنجم اف بشی کوبداوی بو ادی ام بر به فینال ودچن های وجه هبه پاش نبیجن من نزانی بو امان زمان ام کنگی هاتن فیناله هون آماده بن ازش بو به آمادن. بشه پرسا داوی بپرسم و چاقش بو بشاسم بلا پرسا میا پنجم ب اسیدا لاکتیک دیکیجان خورکانده هیه A. Goştu birinç B. Noku fasulye C. Isotu fırıngi D. Şirumast Ünal Asida laktik. Ez tam nizanim lezi tahmini bibêjim. Karbece tahmin avı Tuji gazi bin hişe xwek Bin hiş ve alikariyate bige Be nok fasul. De goyere Eri. Ünal dibêje B. Noku fasulye Gelo raste Anna مخابن نرس بو ممت ماسات وکتی مافه برسوه یه ده مامۆستا خەوا مەرڤ jî tînevê asîdahanê tim ji wî xewa were min dixwar mast û şîr ez dibêjim ده گوهره erê ممت دبیجه ده شیر و ماست گلو راسته آنا ساعت خوش ده پیروز دکم ده عجله کرزانی هنه که دیجی بفکریام به مثلا بنهش مثلا وستاندنه و خوه بکو اسیدا لاکتیک وستاندنه چه دیگه و خویتی نه جوی مگو هر بنهشی خواست ده پیروز دکم ممت ام بنرن پشتی بشا سیم انجام پوان المچنه اونال بویه 6000 پوان سمیها 21000 پوان و ممت بویه 3500 پوان و آنها دیسا ام هاتن سر پرسن خوی سدی سد لگر کوهون بخوازن اونال تقت راست برسف داد و بشه Nexir. هوا در رجیه جی دکارن من اشیار بکن تمام ما فيتي كو ام برسن سدي ستشتا ببرسن تنيه مخابن دلي خوش ما نگره رگزه که لیستی که اگر کمرو راست برسف نه دابه بشه که ده پشتیو بشه مرو نکاره پرسن سدی ست بخوازه جبوه می بچن جم حوالا خواست سمیها تو پرسای سدی ست دخوازی آنا از دخوازم دخوازی بله. باشه و چاغه ام جبوه حوالا خواست سمیها پرسای سدی ست دخوازن بلا پرسای سدی ست ب کی جان ناوه کی دن ای کلها وانه A. Keleha bere reş B. Keleha bere sor C. Keleha bere şin D. Keleha bere zer Buton tüne u dem tüne
شباب عجله نکه حول بده خواب بخواه لبیجینگ خفه بجیرکان از چما کلا هوا نجده از بره خواه بده من رنگی به چه بود کلا ها بره راش بره شین بره سور بره زر ری بینه بر چاوی خواه ادی نه بیره خو بینه بر چاوی خواه اره از ده بجره بینه بر چاوی خواه دبکو علاقه پیر هبی یعنی دبکو تو نبجی نواره دبکو کلا ها بره زر چاو برنگی کله ته بیره یعنی افکرین وکی مردینه زر هبون لجوره نه وکی آمده بون نه وکی آماده رش بون وکی مردینه زر بون یکی مردینه لیتشتا که سور جن دنام کردم لگله که ام خوازن نبه هنده تشتم بکی نسور لی جبو رنگی داره از دبیجم کلاها بره زر تگویره من گوت اره سمیها دبه ده کلها بره زر گلو راسته آنا ساعت خوش ته پیروز دکم ترگو تو بینه بر چاوی خواه باش بو گلک باش بو چوینا جین دیروکی نوسا یا جگرال ولید او چی وسا برنامه به رنگی به مروف ده قزنج گرن باش اینجا ساعت خوش همه هرنجان حوالی خو ممت تو پرسا سدی سد جمع خوازی آن نه مامۆستا دەبای کو ئەسینکی استراتژیک تەوگەر بکەم کیفا خوی دەبێ ئەزێژی بە پرسێن سەدی سەد بخوازم خوازی ئەرێ دخوازم باشه مگو قیتی بیز نخوازم دخوازم. گو استراتژیک تف دیگر مو بگی تو نخوازی ئەو ژێ خواستن ژێ نەخواستن ژێ تو آماده ای جو پرسه بەلێ ئەز ئامادەم. چه بلاش بو حواله ممت جی پرساش سدی سد ب دکیجان لیستی که ده زاروک هری زیاده جی سر چاوی خواه بریندار دبن A. اولی B. تفشو C. دارقیتک D. بره مامۆستا divan lîstika de ez olî nizanim lê her sêdin ez dizanim tevşo bikevir dilîzin îtimala ku serçavê xwe birîndar bikin ne bawerim hebe birê jî amûr bi kar nayînin di navbera hevdû de derbas dibin dareqîtik bi dara dilîzin dibe ku ew serçavê mirov birîndar bike bi min ya herî nêz dareqîtik tê olî jî derheqê wê de çi fikreka min nîne ji ber wê ez ê bêjim C dareqîtik تگو اره erê ممت دی بیجه C. دارقیتک گلو راسته آنا ساعت خوش تپیروز دکم spas قد mamoste ایکو جناب و ایکو بریندار بونه هنه لیستکن زاروکاتیه ez pir dilêstim bixwe mamoste يعني ايه من احتمال يكون ها ابي شعبي من تنبايا او قاسي ما جير دغوت شلي تو دي ساعت دارك كي بچوچك داتين سر دو كفرا وبدارك مزنجي راد هيج و دبنجزين هوا ليد nedî ها خوش كامني مزن آوت هوا وفالا زيفري فالا زيفري اجل فيالي بوم كو دوستا 15 روزا هيك سور كرن دناف رونن نوشته و هيك دانين سر بكتانه که پیچان چاو 15 روزا ندید ورمی بو ایجا مروف دکاره راستی جی سر چاوی خو پر بریندار ببه bi rastî ez birîndar jî nebûme mamoste û kesî ku birîndar jî bû ve min nebîstiye lê em dilêstin lê îtimala birîndarbûnê zêde zêde يعني yani من چاو دکره بچه من دکره چاو لسر کرا pir derbasî ve mamoste سپاس ساوی قدیان پرسین سدیست سال لزابزه اون چقاس لزن يعني جبركو ينال برساوي تنبو نا جبركو و شخوا زاني بو نوري برنامه te jî vê hefteyê dibêjim pir ji ber wî em dixwazin tu jî Na. bername xwe او نخم ليه هون لز جبركو دماكو مروف هاي ج برسا هبه و برسف مروف زاني باش خوا راست راست برسف لجارنا 4 5 دقيقه مجبوری دو فکری جبو برسوا راست ام بنرن ده انجام پرسن سدی سد ایجار روشا پوانا چیه جبرکو سمیها و ممد پوانوان بون دقات اونال هینجی 6000 پوانه
قد مرالی خواه خرانه که اونال سمیها بو 31,000 پوان و حوالی محمد جی بو 43,000 پوان و ام بوه تابلوه دچین بشا فیناله اونال قد خمانه خواه 5% اره یا گرینگ بشتار بونن جخواه بگومان لیتری مروف اونال مروف سر که بشه خوشه چما اینکی پالیاناتیه بکن اره یعنی مروف سر که بشه خوشه چما یعنی اونا لی او پرس احمد خانی متشاو یعنی تو آگیریه دبر بازدی اول می بازدی از دینکا تو زنی نه تو چاوش برنامه در که به یعنی تلفن احمد خانی جخواه لوره چا یعنی من وقتا که او سالبوت زن تبش بیشه بیشه کرم کن سریل برنامه دن وورن پشتا ماسه و بوتونه ناوی خو مروش بیرده کل ودراوی ناله یعنی کلجانیا بوتونه و برنامه تو بکو نکه مروف براستی جی مروف پر شد به دکاره تشتیم پر زانه مو این یعنی تو کاری بجه مروف دکاره ناوی خوش بیره بکه چاوا کد پرسای کم دون اوسط ناو ارین آیه دمان اوش بر کلجانیه بو جبو ایشی قط خمان نخو یعنی وارن کرم کن اون حنکه خو بینال کو بکن کرم کن وارن اونال کو تشتکی و ثابوتی به جمع وان تایبت دعوت بکن جبو برنامه بشکه تایبت بازی دیاره چکن باشه اون آماده بنه می بچین بشا فیناله آماده نه آماده نه مادين وگر کو تماشاوین مجی به همو کلجانیه لبندا بشا فیناله بن تگوهره بشا فیناله دست پیدا کن جبو بشا فیناله بلا پرسا میا یکمین ب کیجان توشا کلاویه هما ببیجه ده همو برنامه انده پاجه یا آلیکاریه ودگه A F1 B F2 C F3 D F4 Mehmet مامۆستا نابەرا من و کۆمپیوترێ تنە بڕاستی ئەوێ پرسێژی نزانم دەدوێ ئەس تەخمینێکی بکەم اسمه مستوى كمبيوتر ما Vaa إيجار مخابن مخاب شاش برسه بده جی بەرسە نایجنده بدەمش دەستێ سێ هەواڵە سێ ایجا تو دکاری ورژر کاجلی بیجنگه خه تو دکاری پرسیج جی بده گوهرتن لی تو زانی با کوام پوان اشته دستین و چاقه لی کو تو شاش برسه بدی پوانته ناچن دەوێت کو ئەس بەرسە بدم مامۆستا سینۆرێ دەمێت تنە نەسا مامۆستا نه یعنی کهن ببده رنگی نخن یعنی تنی از نکارم بگیجم برنامه از آرو کن اوقاس سینوره ما اوقاسه جبر حیا ماهی حیا ما موزیکی مامۆستا جێ قلاویا هەری پێشی ئەف یەکە دەبێت کو ئەو یا ئالیکاریوە بوو سات فکرم دەبێت کو ئەس خەلەتشی بفکرم زاین اکتا سرویاتون نته تخمین بکه اش خو زانین سەدی سەد ئەر نزانم پرسێ بەرسەوەی چیە دەبێت تەخمینکی بکەم مامۆستا ئەزێ بێژم ئا ئەف یەک تگوهره ئەرێ Mehmet de beje A F1 gelo raste anna ساعت خوش Mehmet تخمینک پر خوش بونه وره ڕاستی مژی هێوی نێت کە توشا ڕاستەکەوە توشا یکم بشکوکا یکم لجوره ناو افاده مگوتبوو میشه شانسی نزانی منی برابو پیلی کره براستی آلیکاری وده با آن نوده به ساعت خوش سپاس 10,000 پوان بته داقتنش کرد نه هنده که زانی وڵی نهندەکە tam hat alikariye ha مگوتبووش خۆ شانسێ مش سەدی ره حەشتێ ره بلیه نه نه اون دبین نه شانس تشتکی چاوای اف شانس بونه نه ئەوا شانس بوو ساعت خوش ته پیروز دکم اون آماده مامۆستا. بنه می درباسی پرسا خویا دو یمین ببن آماده نه و گر کو تماشاوین مجی المالی خو به همو کلجانیا بشا فینال البندا پرسیبن جبو بشا فینال بلا پرسا میا دو یمین ب کی جان جوره کی هلبستا کلاسیکه A. Xoşbêjî B. Xeberoşk C. Mamik
de gazel. Mehmet. Mamoste jvana cüreyên wê xezel heye. Xweşbêjî nizanim. Xeberoşk weka nîqaş tê kirin. Tiştekî awayekî zimanekî tundî ew dike. Kîjan cûreyekî helbesta klasîk e. Mamik û xweşbêjî ha kîjan cüreyê wî ye. Erê kîjan ji vana cûreyekî helbesta klasîk e. Yani yek tenê. Mamoste. Xelet fehm kirî sabe. Mamoste ji ber wî dibêjim de xezel. Te guhere. Erê. Mehmet dibêje de gazel. Gelo rast e an na. Te pîroz dikim Mehmet. Beşa finalê te raştî desmalê û serê govendê dikişînî nahêle kes pêl butonê jî ke. Rastî serê ewilê Ber min. xwe bidin pêl butonê ke tiştekî bikin. Mamoste min xelet fehm kir ji ber wê paşê dî ku Erê dilî xwe wê ji rêda xwe jî dîsam mirov bipirsin, vegere fam baş. kir. من جبر خدا شاش فهم دکی کیفا من هاتم گو بلکو دور بینه Dor nayê we. Lê tenê puan qedenin nake. دور نای Na, di beşa finalê de Dornay. dor tunê. Êdî ku şaş bersiv da ji bo wê dibêjin pêl butonê kin. Tiştekî ji xwe re bikin. Ünal kurul bilezîne yaw. Ne were? Te ji bo puanê te hindikin ha. Ji bo wê tu karî bilezînî yani. Erê, wendit ne mesela mesela finalê fehm kir ne were? Ku xelet bersiv bide maf nayê. Lê bi heman demê de bu wê de wendakirin. Ji bo ku nahêle hûn bersiv bidin. İcar ger ku hûn amade bin. Bila pirsa me ya sêmîn. Bê. Amade ne? Belê. بله Ji bo beşa finalê bila pirsa me ya sêyemîn B. Wezîrê Hitler ê propagandayê yê navdar kî bû? Hans Lammers, Heinrich Himmler, Hermann Göring, Joseph Goebbels. Mehmet, Mamoste. doğru nade we. Doğru nade we. Evala semihan ki aciz bû jî lêborîna xwe dixwazim. نبورم کرم Naborîne. Wezîrê Hitlerê propagandayê yê navdar kî bû? A. Hans Lammers, B. Heinrich Mamoste Himmler, tertez divê pirsê da C. Hermann ji Göring, Joseph Goebbels. bersiva rast nizanim. Lê divê ez dîsa texmîn bikim. İşte wî quncikî de heyî yani bernama berî veya jî wî quncikî neheşt kes pêlêkê. Wî jî ew jî serkeftî bû mamoste. Erêj neheşt kes pêlêkê. Ji bo wê dibêjin tiştekî bikin ji xwe re. Heman nizanim çima şiqa deyê Joseph Goebbels nêzîkî min tê mamoste. Dibe ku min cîkî da jî xwendibe jî nizanim. Ji ber wî ez ê bêjim şiqa deyê Joseph Goebbels. Te guhere. Erê. Mehmet dibêje de Joseph Goebbels. Gelo rast e an na. Mehmet, te pîroz dikim. Spas mamoste. Dibe ku ji filman ma bed. Vî navê hane bi miran nêzik dihat dibe ku min cîkî da Filmên ku te temaşe xwendibe jî. kirine. Dibîrat edmane. Filma de derbas dibe eger ku heger telcikî nexwandibe û alaqeyeke taybet ya lêkolina wê tune be. Lê ji ber mesela Rastî min xwendibe faşîzmê mayê Hitlerê dîstan mesela bin hişe yani bîreyî Rast ne Wê were? her tim dişibîne yekî yani pir dihate gotin ew. Erê. Serhîl Hitlerê jî cana min nivîs dixwendin mamoste ji ber wî dibe ku divê derê da dibin hişê min da mabe. Min gazî kirê mala wî ava jî hat. Saet xweş. Spas mamoste. Du pirsmane. Hayê we jê hebin. Ku hûn qet yek ji we jî bersiv nede, mafê wê pirsên sedî set çênabû, ji xwe ponî wî diçin êdî, hayê we jê hebe. Tenê wek denî bi awayekî teknîkî dînim bîra we ku hûn jî ber xwe bidin biraqehên ekîdin derdê me bername xweştir û geştir bibe. Yana ne mesela torpîlê ji wer nakim yani ya.
Una madene ji bo pirsa çaremîn. اره بله û ger ku temaşevanên me jî li malên xwe li benda pirsa çaremîn bin ji bo beşa finalê bila pirsa me ya çaremîn B. Çola navdar Kalahari li ku derê ye? A. Başûrê Afrikayê B. Bakurê Afrikayê C. Başûrê Amerîkayê D. Bakurê Amerîkayê. Ünal Kalahari. acele neke ha tamam. Te bi zorê pêl bûtonê kirî acele neke ne lezîne dicber ku dem tuneye. Em her car di beşa finalê de hişyar dikin. Dem tune bîna fire Bi min henekî dişibe navê Meksikayê henekî Kalahari. Ji ber wê dibêjim de Bakurê Amerîkayê. te goyerê Erê. Ünal dibêje de Bakurê Amerîkayê. Gelo rast e an na. Ah Ünal ah Başûrê. çima acele dikî. Başûrê. Çima acele dikî? Çima acele dikî? Ne bizanebûn me heşiya kir muga acele neke. Ji ber ku tam di demên wisa krîtîk de di finalê de pêşbaz ji ber kîjan tê bîra wan derhelê de ji ber ku dem tuneye mirov çi qasî bi aramî bersiv bide wê baştir be. Ji ber ku ji xwe derbasî masê din nabin fikrek wê heye li ser vê ya. Semiha? نا اسفه پرسه نزانم Mehmet? مامۆستا تەخمینە من لە ئەفریقای بوو ئەف کالاری لێ باکوور باشوور ئەز نزانم Em binerin gero çola navdar Kalahari li ku derê bû? Bey Başûrê Afrikayê ha. Başûrê. Çaw bêje Tam min mesela şaş. acele ya. Na min şaş. Gota ji ber ku min dugoqay Amerîkayê. Li hêla Amerîkayê. Ha te ne gota ew jî te bi gota Min Başûrê gota Başûrê Amerîkayê. Amerîkayê belê. Canê te sax be? Qet bêhêvî nebe, moralê xwe xerab neke. Hîna pirsek me heye. Ne were? Pirsek me. Yek. Dibe ku ev pirs rewşê li gorî pirsa sedî set bide guhertin. Puanê te kêmin lê Semiha ji ber ku nêzî Mehmede في dikare بشه rewş ده نابرما گرگ و بوله ve bû. Erez Dibe ber ku ku 10,000 bistîne û îja sedî sedê de heger ku wê rewş biguhere. آره Erê ne were? tam هشتا هیوی هیا Em binerin. Hûn amade ne? بله Êdî beşa finalê pirsameya dawiye. Ne were? بله Hûn amade bin û ger ku temaşevayên me jî ji bo pirsa dawî ya beşa finalê amade bin. Ji bo beşa finalê bila pirsameya pêncemîn B. Teleskoba herî mezin û herî pêşketî ya ku di mêjiya 25 12 2021 de ji bo fezayê hat şandin. A. James Webb B. Hubble C. Kepler D. SpaceX. Ünal Rastî yani ez ê bi texmînî bibêjim. Texez bersivayê nizanim lê ez dibêjim belkî SpaceX. nizanim tenê dibêm ji ber ku dema te heye ji xwe re acele neke yanî. Herî mezin. û jok herate jî heye lê puanê te tu 5000 puanê xwe bide ji bo guhertina wê ji xwe puanê te hema bêje namînin. Lê 2500 puanî tu dikarî vebijêrkek xelet jê bide avêtin hayete ji wê hebe. 2500 puanê te wê jê biçin û vebijêrkek şiqek xelet jê biçe. Ew ne bi dilê te be yek adin jî jê bavêje dîsa dibe 5000 puan. Hayete ji van mafên te jî hebe. Ne were Mehmet divê mirov mafê Belê. parêzer jî wexta ne zat dibe bine filan kes van mafên te hene îja ez jî wek pêşkeşvanê bernamê min mafên te hene. Lê tu diqare çi qasî ya dixwaze çi qasî bikar bîne ew dîsa tu îradeya te. Mamosta ez ê bêjim James Webb. Te goyerê? Erê. Ünal dibêje a James Webb. Gelo rast e an na. ساعت خوش
پیروز دکی منال شانس بو ها اف شانس بو يعني تخمین کر من يعني تخمين ام هرتم دي انترنت ده دیگرن فلان نف چاوا نوشته با نوچه لم تخمینی نه با دیروک نیز نه ولی نوش خواه من چاوا نوشته بكون نممكن حمون كان ببيزاونا نممكن جبكو پر لزابه زاده چنی دی جبكو گلیه ده روجف دو گوهره مجار دو گوهرن ام بدرن قالوا روشا بوانا چیه پی دی وی به پرسنت سدی صد هي تونه شخص سمیها مخابن نوري ومن iptal kirine beşa finale de butona mı? نا قد خبر ده ده تحيات داويه خوشات جبركو بوتون تا خبدي وچاغي باشه ام بدرن ده iptal. انجام بشا فینال ده herkes چند puanın mehene Ünal bu 16000 puan, Semiha 31000 puanı و ممت جي ما شاء الله فريايا ويا حفتي و 3000 puan. سدي سد بليزم چيه نليزم چيه وكيف بيجي حفتي و 3000 نوري يعني puanın هي بك دقات جي چه نابه بفي اوائي فيناليسته في حفتي كيه چپکک جبو حواله من ممت ساعت خوش پیروز دکم سپاس مامۆستا ایجار ام اجبر دست پی بکن و فکرین و دیتنین و چاوا بو سپاس دوستا دارم تخمین دکر یا جداتر بو بسری ده سپاس دارم و درفته که بوی آوایی دامه لی باش در باس بو جوخه مگو امورم ور ببینن اتمسفر مهوه ناس کرد اتمسفر وکه کتا تخمین دکر اتمسفر. یعنی راست اتمسفر بیجه بوتون نقش بو He? yani بوتون هنه کی بچه کی پشتامه کی نشت نوره بله بتونه پشتا تشکان ولا پشتا سمی حاجیش کن پشتویی کی نشت شبر که yani اول ممچی زانه گلک زانه لی پرسین بویجی هوالا سمیهاج زان بو مجی زان شانسویه بو ایکی yani ki tane şans yine butoncu yani ki acele kir serkeftin سپاس جبو بشتر بون اتش جبو و کل سپاس جانیت خوش. خوش مالی آوا هر هبه مالا وجه با سمیها تحیات داوی خوشات لی Reli paşe ne Paşe, boşta. Mehmet. Min got ya demin davi deydi şansımı. دور ندا red ها ايه naçe. ناش خد انرژی انا قاعد في دورا خو كوم كريم سميها Ez hattı bu min got taqat ez de biçme finale ez usa hattı bu. Paşa neha xemgin. Ana kat kim ez ساغالي piroz dikim برنامه havale Mehmet هيك rastici خوش gelek بو. baş bu. لازم Barnameyi او ki يعني كو هم بيجي هاشتانا بوتوني خيايه بشا فينال ده هوني نزي هفدو بانا جبركو برانيا ام بيجن برسين كو هاتن وهن نجي هاشتن بوتوني كم زيدا از بين قي وجد زاني Erili مثلا mesele وخيا بود خوزيش مره هاتم خوزي مكبر بوتوني كروا ليه مخابن كسك زبط Şinine ya gelek hoş bu gelek baş bu. سپاس ام جبو سپاس. كلا جانيا و جبو تبليبونا و ايه ممت مامۆستا سەری داش بووی خير مي خلاتا قشا بدم بارو يا بچي ئەڤڵێ بارو بس سبونسور جمره ئەڤڵێ مەمەد جی هاتو ئەو جی گەلکی سەرکەفتی بوو ویژی دۆرا بوتۆنی نەدا کەسی وسا انا ندا تێبیرانم خو صار لي خوش خدا شكر و سر بوتونه ندیش الفينال ده کسی وجي ندا. ندا كسكي Takız Mehmet taktik filan da ne. احتمال انا تقص تكتيك دەی مژارە اینکی ئەم ئاخوی انا ليه يعني ايش حوالد نه رونشته بو پیشبازی دنگشا تماشا کرد بو بریا فینال کی چاوا دکه چاوا برسفز ده کنگلی بوتونه دخه وسا راکبه خوشی اره و ماچا ناس کرد بو بوی وسیله گۆرەتە چاوا بوو؟ سلاوی خۆشی لە هەواڵی مەمەد ڕادبێژم ئەو ژی ئەندامی کۆمیسیۆنە زمانی کوردیە مرۆڤێکی هێژە و سەرکەفتیە مامۆستای دەرساژی دەدە ئەندامێمە مەمەت بڕاستی بەرنامە پڕ خۆش بە پێشبازی بناسینەوە هەموو هەواڵێن کەتکار ڕژی سپاس دکن ام سپاس دارن بڕاستی شانسی دەبە حەوجە هەنێک هەواڵا ئەو ژی سەرکەفتیم و گەلکی سەرکەفتیم لێ دالی بوتۆنێ دەنکی شانسێ من هەبوو بڕاستی تالیا کسک دبه فینالیست مخابن پیشبازیش بو بیتشتی چه دیکنج بو نه کی کلا جانیا و هبه yani نه مثلا تک چون سرکتینی سپاس مالاوا و برنامه که تیر بکلجان و خوش بو ایجاج بو کو حوالین میدن دلوانج من نمینه اما هر که چند پرتوکان بکن دیاری سپاس فینال مالیا سپاسی جمه سپاس سمیهاج بکن بشتر بون ساعت او خوش مالیا و هر سپاس. ساعت خوش جو خواه ادیتیج بو بشا فینال جیل بندامه به هفته یک مایه مالاوا و برنامه که تیر بکره جامو دست بکده و سام دو گوگل و چاوا به مورالی وان تنریه وان کتیه لی بر بداویه و
سپاس ji bo heyecana we kelejaniya we û beşdarbûna we. Belê temaşavanê hêja. Careke din me te got erê bi dawî kir. Heya bernameyeke din bimînin di nava xêr û xweşiyê de. Dem baş.